Kuva mu mwaka wa 2015 hatangijwe ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu gukunda no kugura ibikorerwa mu Rwanda. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom isobanura ko ibyo u Rwanda rwohereza hanze mu mahanga byiyongereho 39% hagati ya 2015 na 2017, agaciro kabyo kava kuri $559 muri 2015 kagera kuri miliyari 944 z'amadolari y'Amerika muri 2017. Ku rundi ruhande ariko ibyo u Rwanda rutumiza mu mahanga byo byagabanyutse ku gipimo cya 4% gusa. Igice cyahariwe inganda Masoro mu karere ka Gasabo gihakazi gahoraho abasaga 5,000 n'abadahoraho 12,000. Uturere dutandatu twunganira umujyi wa Kigali natwo twatangiye gushyiraho agace kahariwe ibikorwa by'inganda. Mugwiza Telesfor, umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, asanga hari icyizere ko ibipimo bizakomeza kuzamuka kubera guteza imbere gahunda y'ibikorerwa mu Rwanda. Aha rero biragaragara ko muri ya gahunda yo guteza imbere iby'iwacu inganda nizo zigiramo uruhare runini cyane, kuko bigaragara ko arizo zituma tugabanya ibyo dutumiza hanze. Abanyenganda bagaragaza ko hagiye hakorwa byinshi bigamije kubafasha mu kazi kabo, nko kugabanya ibiciro by'amashanyarazi. Ibi bikabafasha gutanga umusaruro uhagije isoko, nubwo bagorwa cyane no guhangana n'ibicuruzwa biva mu karere bitewe nuko bigura make. Ugasanga byandi bitujuje ubuziranenge birimo biraza mu gihugu ku giciro gitoya, rimwe na rimwe banashyizeho ibiciro bisa nkaho atari byo, ugasanga ibintu bagera ku isoko hangaha bisa nkaho bihendutse. Ku ruhande abaturage baracyagaragaza impungenge z'ibikorerwa mu Rwanda kuba bikiri ku giciro gihanitse, ibintu bituma bahitamo kugura ibikorerwa mu bindi bihugu. Urugero Simerwa, umufuka ushaka kugura 11,000 undi ugura 9,500. Kandi uko twebwe mu myumvire yacu ko twumva wakagombye kuba wa mufuka ugura 1,000, ahubwo ari ugura 9,500, wo hanze ari ugura wenda ibyo 10,000. Mu cyerekezo kirambye u Rwanda rufite intego y'uko ishoramari ry'imbere mu gihugu rinabarizwamo inganda, usibye gutanga akazi, rizaba riri ku gipimo cya 40% mu 2035. Ibi bizajyana n'uko leta izagenda isohoka mu ishoramari iriharira abikorera, kuko muri 2035 rizagera ku 8% rivuye kuri 12% ririho ubu, naho ishoramari ry'abikorera ryo rizamuke rive kuri 16% ririho kuri ubu, maze muri 2035 rigere ku gipimo cya 32%. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Soraya Hakuziyaremye yizeza ubufasha bwa guverinoma gukomeza guteza imbere gahunda Made in Rwanda kugira ngo ubukungu bw'igihugu buzamuke kurushaho. Umwe mu myanzuro y'inama y'umushyikirano uheruka harimo gufasha ishoramari ry'ibikorerwa imbere mu gihugu mu rwego rwo guhanga no kunoza umurimo ndetse no kugabanya icyuho kiri hagati y'ibitumizwa n'ibyoherezwa hanze. Jean Claude Mutuyeyezu, i Kigali.